Bog. Naravno, tamo završavam sa smjerom. Moj uzor definitivno Galip Gurel, najveći stručnjak za ljudskice na svijetu. Volim slušati muziku, ima ih jako puno, ali definitivno Led Zeppelin, All of My Love. Postavljaju puno pitanja, ali najčešće pitanja hoću mi voliti. Naravno da neću. Malo ko zna, ali kuhaj. Pa, zima. Ne volim vrućinu. Pošten, skroman, uporan. Definitivno meso. Može se par puta ako je potrebno par godina. Obožavam filmove, pogledao sam ih jako puno, ali definitivno najdraži mi je Kum. Pacijent dođe u polikliniku Arena, snimlje rentgen, a mi pogledamo u ustima situaciju te osmislimo najbolje idejno rješenje za tog pacijenta. Eto, dođite kod nas u polikliniku Arena po svoj novi osmijeh, a ja sada moram ići po svoj lijepo vrtić.